Kogrimani Bishintino, Kok Shopunka, Koromshura Amsini, Mayaganang MLA, Paul Dangshu. Nepaltila, PSC Sakhamnogo, Lukuroni, Jingle Asai Tomona Nogui, MLA Fani Bishinti, Ambulance Malkongsa, Yapharkha. Asoloborom Ganang, Emilino Karibo, Monote, Long Trabilini, Officer the Hodri Shamotanai Rock, Majaka. Sarje tini nangkungmani jorawa nong nini fanne hoite khaije ambulance yapharmani boma hai nini kharok matong khato obviously nin yago power thake ni a power betamo khai a jaga se borokno sinimani ba kai actually ambulance to nai di obo sudu oro simiya all over the world no ambulance to na je jaga jong borokno service rini ya kai borokni bagai obo hai facilities to mai ya kai ni yago power tongile ni tam ambagai ang actually oro 23rd October 2024 फाइमानी आपरो तिनी एमओएस साहेब को थाका जे एम्बुलेंस कायसा बाय इंडिया जे तंगने अब अनेक मेंटेनेंस गोबां काय किसा लेटेस्ट इक्विपमेंट गोनां आम हाय एम्बुलेंस नांनाय जे एसडीएम ना साहबा एसडीएम साहेब को थाका जों दाक्तिनो साम जादिनाय काय 3 month नि बिसिनो अब एक्जिक्यूट ना काय आमबे बनबो बेलायके हामबे मारिबो जे पब्लिक नि बागै अब हायके दाक्ति दाक्तिनो साम सारि माननानै